ya kule ndoda ehlala ebaskitini endaweni yase khona le Gibhithe iphili phakathi kwayo inthala lapho uMose sekhulile endana yaseGibhithe uyabulala umGibhithe ngoba embona ehlupha kakhulu Israyeli. uMose uyabaleka eGibhithe uyasuka uyahamba kwelinye ilizwe uthi nxa esekhongale uselusa izimvu zikababa bakhe uJethro. Ngakho-ke uNkulunkulu uyabonakala ngokuvutha kakhulu esihlahleni. uMose uyasondela uthi kanti kwenzakalani kulesana sihlahla mana-ke ngibone. Manxa efika lapho uNkulunkulu uthi lalela uzwe wena ukuthi lapho wonile kodwa uNkulunkulu uyakubisela kulelo lizwe ethi hamba uyobonakalisa amandla ami ukuthi mina nginguNkulunkulu wakho wena. Nxa ufika lapho eGibhithe ubatshela ukuthi ubone uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka kanye noJakobe bazokukholwa. uMose uthi Nkosi mina lokukhuluma kangikwazi. Umnyaka nazophuma eGibhithe, umnyaka nazophuma kuFaro, umnyaka nazophuma eGibhithe, umnyaka nazophuma kuFaro. Soyibonga, sombonga, thina sombonga, sombonga. Umnyaka nazophuma eGibhithe, umnyaka nazophuma kuFaro, umnyaka nazophuma eGibhithe. Siyambonga, 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 siyambonga uJehova. Sitholele la uluju lengoma oluphelekesela umthandazo wakho usiya ngasezulwini. Thintana lo Give More, inceko kaJehova, the Son of God. Kunumber yaseZimbabwe ethi 0716741631. Ikhodi yaseZimbabwe inumber ethi 0716741631. Balubulila mwami amosisi wangu nunabana, mosisi wangu nunabana. Bana bango balubulila mwami, bana bango balubulila mwami, mosisi wangu nunabana, mosisi wangu nunabana. Omnyaka nyaphuma eGibhithe, nyaka ngaphuma eGibhithe. Siyibonga, ayi siyibonga mina, siyibonga mina, siyibonga baba wami, siyibonga, ayi siyibonga mina.